nomni vale tambu na ne mami kalou. Na ne mami sere ni beta vaki vayalo bataki kimuni. Kima mi sangan reba. Kima mi ngan reba na nomni kau kuabuni na lomni na lo tambu. Na balati ke mami na mataka binaga ni kuwa. Na dai Yesu Kristo ni mami turanga kasani mami bambula. Amen. Duanan rau tolu sanga bulkawan ni same. Matay nga kinay katolo ni tikina. Duanan rau tolu sanga bulkawan ni same. Matay nga kinay katolo ni tikina. Dowiya na baka binabinaka beitsoba. Ni saya lo binaka kokoya. Ni sa senga ni mundu na nona loloma. Dowiya na baka binabinaka buwana nona kalou na kalou. Ni sa senga ni mundu na nona loloma. Dowiya na baka binabinaka buwana nona turanga na turanga. Ni sa senga ni mundu na nona loloma. Enda sabi kidavaki na leo ni vavakoso lotu na valutu levu na Centenary na mataka binaka ni kuwa. Ne ada tale ne ada nduambau na dai Yesu Kristo. Kwa ngasa nonda ibakambula. Dabom da binaka nirati ko na nonda italai na mataka binaka ndindai. Sa kidavaka na nonda turanga na liluni waswase turanga taltalangase. Rasati ko bataki kenda na mataka binaka ni kuwa. Ni sanda binaka turanga taltalangase. Ni sanda binaka na ngaselebu ademu. Nonda lotu waselebu tikirutuma. Ni sambula binaka na leo ni vavakoso lotu na mataka binaka ndindai. Awan reba talanga mi sabi kidavaki bikim ni na wekai ke mami ni sabaw rongo ti umai ka sema ti umai en mataka binaka ni kuwa na besa viti kabakakina na besa iburbura. Dona lotu tale na mataka binaka ndindai kanda na wakadora ti ukina na sakramende tambu inon rabo di rumi na nonda leo ni vavakoso bersalew ni singandina. Nda sabaw na binaka talanga ni rasatiko na italai karena ngaraba na itabi bimbiongo kabakakina na kena buna utaki na itugutugu binaka na buni bola lebu bebu keni nonda lotu wesele viti kirutuma turanga talatala Anil Ruben. Enda sabo kami na talanga ni angay tumatiungaw ko biyaw ena mataka binaka ni kuwa sangay matay ni Sigatabu mi tabi ke na londa vavakoso lotu na Centenary. Sando boy tabi tiko ko na bi lotu taleso ya sangay matay ni ngauna mi tabi ke andan leno vavakoso na tini na kaloko ena mataka binaka ni kuwa. Sauni tiko ni ndana talitaka na nonda tiko na mataka binaka ndindai. Inda sabakila ni sa tiko rawa na kalu na lotamu. Ena nonda Sokalou ena mataka binaka ni kuwa. Ni na langatio tinga na nonda ser ni tadake sa nangarabisara na nonda bagdurumi na nonda leo ni singandina ena mataka binaka ndindai. Yang na bisa wetiko ena nonda tubutubo ni lotu ena mataka binaka ni kuwa. Sa krikianda na leo ni vavakoso menda tudake kalangatabata na sere 2.5 2.5 ni sere menda tudake kalangatabata buwan nonda kalou.
Nakalou alo sawa-sawa, nakalou daw loloma, nakalou nive kalou naturanga nive turanga, nakalou sandu ambau, wasa aiseana parofita, sa senga nindu tani, sa senga nindu tale nakalou sa yaung dunduanga. Mamisawa kabina-binaka na mataka binaka indai-indai. Ike mami bagan rati, ake mami dingita kami ke mami durmai kina nomni bale tambu, ke mami bambau tani ni sandau tiko boli ngakina na ne mami kalou, ke mami sabaga bina binaka veke muni na nomni loloma lebu sa tawelani sa ia tiko nga sa tawa mundu abandi taka veke mami na same na mataka binaka indai kasakili-kili karokobi veke mami yandu asara. Ike minta ubaka bina-binaka veke muni ena buku ni nomuni ala loloma. Na saba lebu na kalo na mataka binaka ni kuah. Sa ike muni na ibaka tawa binaka. Na ne mami ulu batu, na ne mami batu ndei. Kasaba ande itaka kina na kalo na ne mami lau boli na bura-bura ko ni ambulia. Miki mami tiko kabatoa na boli kina. Na saba lebu na kalo na mataka binaka endai-indai. Ke mami bandi itaka kina ne mami bula. Ike mami yan ramai na mode. Na balebu na ivengu nimbula saba-saba sabi sutale katarau biki mami kami dhambi maikina na mataka binaka ni kuah sai kemu ni ngana klo ni lewa na ni mami mbula ni lewa talengakina na ni mami vengu nimbula na saba lebu na mataka binaka indai ke mami bera yaki ke mami reivi kemu ni nararama na serau ke burubura sabari taka biki mami nakalo no ni selewati ko nga na burubura binaka ongo ko ni ambulia. Na balebu na mataka binaka indai kami sa dhambe mai baka vavakoso kami beta baki bakayalo bataki kemuni kami ko mengarabi kemuni kima misangan reba na nomi koko na lomni na lotambu na be bande takitiko kinane mamimbula na be sereso ke mamilangata na be nganga ni masubuni masubo tu sabada beri kilo malangi na nomni bosa ke mami narongoda kabaka kina na kalo non rembula na we kai ki mami rasa bondi takan non rembula merasa mailewa ni singandina na balebu na kalo na beka so kim nang raba na mataka binaka indai kim sana reivi kemuni kina membandi takina na kalo na ni mamimbula ni bekani bataki kemuni kemami bandina dina taka na kalo na mataka binaka ni kuah ni lebu na ka kim do baka dora ni mami baka nananu ni mami baka sama sase ni baka na lo mamuni kemisa dhambe mai na lo komi na mataka binaka indai ke mami ba tu sa ke mi bandina dina taka nakalo ni ke mami tamata dakala na balebu na nomni bosa na samen dona ro tol sanga bulu kaviwa ni sakilana lo ke mami na ne mami ba nanu ni se awatiko na balebu na kalo na mataka binaka indai nomni bosa talenga tukuna ni sai bola da ke nga koera na tamata kasaseni ado na kami ba roro te kikina na kalo na balebu na kalo na mataka binaka indai kemi sanganreba na nombi basaba taki kemi nganreba na kalo na lomni na lotambu na bande takati ni mamimbula ni bekani bataki kemni sabalebu na kalo na nomni na maro ati ko na ni mamimbula ni bekani bataki kemni me saba mendonu be kemni na kalo na ni mamisokolo na mataka binaka ni kuah kemi sadambora be kemni na nomni talai na balebu na kalo na norembula na bundi bola lebu bebuke kanon reles ti ko na mataka binaka ni kuah tabi bimbi era nangaraba kena bokale levi na kemuni tuku ni loloma na nomni tuku binaka kiber na leni vavakoso kabaka kina kibera ke dasara rasema ti ko mai na mataka binaka indai muni rokobi muni ndokai na kalo na mataka binaka ni kuah kemisen nguli da birto na wikai ke mami tu sa dambe mai na mataka binaka indai to mai baka tambui merelewa ni singandina sabalebu na kalo na bitumberi bayalo sabaga duri mai birto sabalebu na kalo na baka tule wambi mbir to sabaga dora kina nonra tombula kemi sabaga bauta na kalo ni sana daga kabuni tiko kina nonra tondu imbula berdorobo kina ngone lewa turanga na marama bersaban de itaka na kalo nonra mbula ni bekilai kina bekani bekimni kasandu tale na lago bo enambula ngo kemi sadambora len vavakoso bekimni na kalo na balebu na mbula na turanga na talangasi Mamsa
Reida na kalo ni rasa tiko na nong ni wale tambu. E na mataka binaka ni kuwa. Sa ayado ng bula na kalo, kima misa tambora ni mami baka na binaka veke muni na buni wa ilevu na balevu na muni na. Ukia saka tiko non rambula, kaya na maroi tiko na kalo na bengarabi, na lamang ni balimbula, baleta non rambula. Na balevu na bubale, na bandita kira tiko veke muni, mera kila, mera bandita ka na kalo, no ni sa tiko bolinga, nandaw ni bebe baka bulay, nandaw ni bebe baka dingwe. Na balevu na kalo rambula kaya dasar na liyan vavakoso, kaya misa tambe may na mataka binaka ni kuwa. Uira no muni talay, na balevu na kalo ni tambimbira sangkaraboti, karasa tiko talangay na mataka binaka ni kuwa. Na bandita kisaka tiko kinanima mimbula, rabari ta kibinaka tiko ibeke mam na liyan ni vavakoso na kalo, na bukan ini mami bola bataki kimuni. Kima misangan reba talanga na mataka binaka inde indami kima mitambori viti. Sa tebuke matata tube kimuni na kalu na mata ni tu sango. Na balebu na kalu na non rembulan daw ni beli taki. Misa tambori rabe kimuni na mataka binaka ni kuwa. Turang na presidente non rabu bale. Turang na prime minister non rabu bale. Ura keda sar na minister ni betambana ni mata ni tu. Irna leo ni palimendi, irna leo ni boseado, irna leo ni tanwe sanga. Na balebu na kalo na mataka binaka ndinda. Kami bambauta, nyo ni ndingi takira miran tambe tiko na indambe dambe ni belu taki, na ngau na mbole. Ya lago duruma tiko biti, na vida na singa sawoti, na vida na ambaki sawoti, na balebu na kalo, kaya nangarabi tiko na itabi. Kami sama suta tiko nga na kalo ni alatambu, anda utako soba na beka so eseni bakana lo mamuni, meado tiko nga na lo mamuni biti, na lumamuni saba-saba, na lumamuni andina, kana liutaki baka binakakina, na mata ni tusang. Kami sa tambora veke muni na kalo, non rambula na wikay kimami, raso tabat tu na lenga, so esang na kenra, so esang na menra, na balebu na kalo na mataka binaka ni kuwa, kami misama suta na yada ni mbula, ang daw ni beba kadingui, na kalo ni alatambu, na reray tali kina non rambula, na barita kikemuni, na nomni serau, kibiira na kalo, mirabakila, nuni se tiko bolinga na kalo, nuni kalo mbula, ni sandaw be sotabi, sandaw be barutaki, soba tsaire. Na balebu na mataka binaka indai, kemi sa tambora veke muni, na nema miso kalo, kemi sangan rebi ke muni na kalo, nilutaki ke mami, en mataka binaka ni kuwa, muni rokobi kantokai. Ungori saka na kalo, nangganga ni masu sa baga damberi kilo malangi, na mataka binaka indai, sa sengatali nindua na yada, sa yada sakangani lubiam nilomani ko Yesu Kristo na nema mituranga kasani mami bambula. Imeni tamai ke mami mai lomalangi me baro rotaki na damni me ado mai na nomni matantu me daka na lomamuni bura kasa da mai lomalangi ni solia mai viki mami singo na kakana rotki mami ni boko da manda ngani mami balbala. Bakaki mami sambo ko da oti na nonda resai bala da di kimami ni kakua ni kauti kimami kilebere kamu ni bambulai kimami mana da ni sa nomni na matentu ke na kaukoa ke na langani ka senga ni mundu. Amen. Nonda sere ni tadake donan rao Dios ang abul kabitu ni sere donan rao Dios ang abul kabitu ni sere wakareo anan rotini ni kalo mesa dede mbuetu enda sere taka boli ngaongo kau tasar nga kiliu langati na serongo mitan tampeti ko ngera nasa
It's my opportunity this morning to present the following church members. Jose Siamula, Anasini Siamula, Wasiti Fuli, Lesiasa Roma, and Lydia Aromo. Sir, also to our senior secretary of the division, lay pastors, leaders, and the members of the church. These members have given their life to the Lord, have gone through the necessary studies, and now present prayer for their confirmation as the seal ena of the Methodist Church. My dear friends, it's a great joy for me as the Taltala today, and in the presence of my superiors, the Ngasilevu Vakadengu, Reverend Dr. Ipneri Pagdavosa, and the Taltala Ngase. And there are some other Taltalas here of the Wasawase and Tabladaka, the leaders, the families of the communicants, members and friends. It is, they've gone through baptism, and also they've assured me that they have given their life to Jesus Christ, which is the most important thing when the confirmation takes place. They have given their life to Jesus Christ, and today they'll publicly confess that. So I ask all of you, to Mosese, Anseni, Vasiti, Lesiasa, and Litin. I'm asking you some of these questions for you to think about it and answer it carefully. Do you renounce the spiritual forces of wickedness, reject the evil powers of this world, and repent of your sins? Your response is, I do. They have responded, yes, I do. Do you accept the freedom and power of God gives you to resist evil, injustice, and oppression in whatever forms they present themselves? Do you believe in God the Father? Together. Do you confess Jesus Christ as your Savior? Put your whole trust in His grace and promise to serve Him as your Lord in the church and in the world? I'm asking the members of the church who are present here, do you, as Christ's body, the church, reaffirms both your rejection of sin and your commitment to Christ? Your response is, we do. Together? We do. Will you nurture one another in Christian faith and life and include these persons now before you in your care? You say, we do. That you start praying for these communicants who will be confirmed today. And I'm inviting us to confess our sins together, the Apostle Creed together. I believe our Lord, who was conceived by the Holy Spirit and born of the Virgin Mary, He suffered under Pontius Pilate and was crucified, died, and was buried. He descended to hell. The third day He rose again from the dead. He ascended to heaven and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins,
the resurrection of the body, and the life of everlasting life. Amen. Amen. At this time, I invite you to kneel at the altar. And I'd like to invite all the taltalas who are here, all the taltalas to come up. And I also invite the Gaseli Vivakaning to come up so that we can confirm them together. Pray in the name of Jesus Christ, that the power of the Holy Spirit, that will increase in you day by day, the gift of the grace, the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and might, the spirit of knowledge and true godliness, and the fear of the Lord, and keep you in your mercy. In the name of the Father and the Holy Spirit, we lay the hand and we confirm you as members of the church. Amen. Amen. Can we lay hand on all of them? One take one each. And I pray for all of you at this time. Dear God, the Heavenly Father, remember when you gave your Holy Spirit through Son Jesus Christ on the day of Pentecost. May these
May these your sons and daughters receive the power of the Holy Spirit today. When they take the journey from here, they'll walk with you. We ask in Jesus' name. Bless you.
na wali na sere bersaka niu kidavaki na vikasa some kidavaki na mataka enai ngondre mamiuna vande otamdangana nonda kidavaki pero sana turanga ruchu sana matani kua ena kena liutagi ena kena vande otegi sa talanga na bosni klou ena singalebu ni turanga enai bakar sa pamatalau sa chukina na turanga ni batawa na nonda ndubunau ena mataka enai na turanga na bubuki ni buni bolliu nonda lutu islebi kirtuma na italtala anil ruban karabilu tagi sa tiku ena mataka ni kua na turanga ni batawa ni nonda bolliu. So, on behalf of the Senior Superintendent of the Super Division and all of the taltalas of the who are here with us this morning and the church member of the Centenary Church, I would like to say our words of welcome to you this morning. As we've heard this morning relayed by our Vatawa that we believe that this is the first time as your position of the as a position of your Assistant General Secretary to be here and share the word of God with us, and we want to thank God for that. We thank God for your appointment to your role as the Deputy General Secretary of the Methodist Church, and we know that you have come a long way in the Methodist Church. During the week, we heard that you've been testifying in Tamawiwai, the journey that it took you to become one of the Talatal and now become the Assistant General Secretary of the church. And we glorify God for that and the appointment that you have. And this morning you are here in Centenary Church. We want to thank the Lord and we welcome you in the mighty name of our Lord Jesus Christ, who you are here as a servant to share the word with us this morning. So with those few words, we welcome you to Centenary Church, and we do believe that you will have a good time with us as a member of the Centenary Church. Thank you very much. Pawina binasa talanga buan naturang ni batawa, rambulum-bulu binaka na matakan enai, nasa wali mo na kaya ng karabi sa Jiune tavi, na bugusakan ni kaya ng karabi sa Jiune na balotu, na kaya na bitu-butu so, sa tabuti sa Jiune na pawina binaka na buwan bula bikemuni, na mataka binaka ni ko kabahan yun isa tu, ni nakalunga sa Jiune ng bulan na biyang karabi na bubale, na itabi ni sa kadib sa Jiune, ni sa kidavaki ng bula binaka ng maraw, na pawina binaka, na mataka enai. Ang reba sa talanga mi uban de otaka na nonda kidavaki boy vavakoso vero tu na lima na nonda vavakoso era sa mai bakatambui ena tutu bakasingandina ena mataka enai do tu sa kana itokan ena mataka binani ko ena bukunda sa kana bilu tagi lutu ena nonda lutu turani talangasi tanda bisa ti ko na bubuke ni unbolle buna do lutu na turana kaslibo degu na turanga kina marama na leuni vavakoso ena lomo ni lutu ni Centenary ena mataka enai dombulo binasa do santa bisa ka chiwana no mundi tutu ba singandina ena lo men lutu esele e biti kirtu men china saka usakinda ba kim dokina ena mataka binani ko ka ba binaka tak na dawi kalawa do sa dawi kalawa kina ena no mundo sa ba tak ena mundo bio kan ba tiki Yesus Kristo ena mataka enai ke mami sa saraba ka reida nei reirai ni bikando ba tulo ka taka ndona ngauna endo sa lewe ni singandina ena lo men ba lutu ni Centenary kena tambah ko suba na wasa o suba ena lo mani lutu esile e biti kirutuma tuba te kena tavi tuba te kena dolo tuba tala kena bole ya sani mai masu ni vavakos indona tunde se vada banu tale ni bula na lago duruma dona tunde na nom do bula ni vambauta na woni turang Yesus Kristo o suki mami chu ni vavakos kinda ba kim do na bubale boyal o singandina na lo mani lutu ni Centenary kena wasa suba lo mani lutu esile e biti kirutuma Sabah sa Jiune kini. Dapat bina sa talanga ni sa lutu bat sa sungai kian na turanga na ital talangasi, na mataka bina ni kua, na bida na madao na bula sa oti, era tabu tinga mai bale era tu warong tinga mai na mona liba ni bula bina sa na turanga ital talangasi. Ke mai bina kan iba koso, ke mai redi ke ni sambulong bula bina. Rani mai to manitale na kenang karabina Sokalou, apa sa talanga kina ni tabu ni kedib sa kina. Ke mai bina kata na klo na lingan
pi maroi na lingan non pi bombulai rau ni ki mami randa mo iso tambula talikina ena singa le bonde da non vale turanga ki mami sakin da ba kem ni na bulu bina ken marau ena sa ni kaluna tamanda ken aluena ken elo tam da ba bina sa talanga ni rechu sa talanga na buale banga silibo dengu rombulu bina ka bina sa vale buna mroronia talanga me na mataka ni kuwa na mai lutu ba sa chiko do sakin da ba ken bulu bina ken marau ena mataka bina ni singi ko ba kina weekend ken sa randa vavakoso uninga melutu be ka ba ndo ba ki mami uninga ndembe ka mai na korturanga si na tabanga na itaibu ni mai takabo ni nanu mamuni dambe mai na bolutu na Centenary ena mataka ndenda na bukuna ken vavakoso ken belutaki ni bola binaka na walebu na dingita ka muni mai lutu ba ki mami ni sakin da ba ken bola binaka ken marau ka ba ni sa tu ni na buki ken na kaluna lo tambu na buni na bosa enda na biu si batekina ena matani ko ba ken weekend na vavakoso ena lo mani balutu rambulu binana matsere rambulu binana talanga ngone na durbu kena ngone lewa ortuna nau ortunda bitoka bina bali una bula na bali una kena mengara bisa chiku ni tabi weekend kita saren de chiku na matani kuwa sabakan de otagene de bokon bula ena kokwa mana ni ada chisu wikemuni ena mataka binani kuwa ko bonu ni sa tuni dan dollar chiku na londa kami dana baru ta sa chiku na gel binana ni londa ena kena baru ta gini kena lutu ni na bosini kalu ukikenda ena ilaw ni do talen madawa enda sabo na matikina tur juga dorang ono weekend bagi sa juga na bala weekend dan mata ko ngo sabo sa juga ena ken liu na bika sa so me kidavaki na buni dada ni turanga ena to maniti una masu na bi mata lilai na limana kaloko ena singa moniti menangara na inga sini wasi na betolu sekai seru singa tu city nangara jo makita singa bokelulu menangara seru pipeli vermalumu ena singa lutulebu mena vai tabi kino akuila tawake ena singa baromuka menanggarava o wili kesangida ena singa barowai mena vai tabi kino ana songeta ena singa tambu mena vai tabi kina o taina di kauwu na nonda lutu ena singa tambu yongo me bakana abika sa dingo me nambosi barau ni balutu esana ngarabi saka na masu sana to manita leke na ngarabi na masu ena mataka lila ini singa boruai ngo ena bitu na kaloko metiga bu ena mada mo ngo mebaka ngana kena santu ngarabi saka chumai ena bi mataka lila ini bi boruai ena ngarabi balutu na lutu masu ena bitu na kaloko ena singa boruai ngo ena boy tabi kino ana songeta kena singa tambu mena ngarabi na bi mama nyono na mataka lilai kana boy tabi kino taina di kauwu kasana ngarabi sanga na nonda lutu ena singa tambu ena tini na kaloko kana ngarabi ken na kina na ital talapita ngasi batin na sasamagi ken ngarabi na sini kau men ngarabi na wasi na barua kabaka sa tanga kina na talibunau mertu na bi ngarabi talanga kina na wasi na barua ken ngarabi na taro na mada mingo na wasi na babitu ena lo mani bito ka ni mosu maram na lesi ni bunau kina tambadaka kina buli bunoi kina buni nasi menangol kina na ngasi ni wasi na batulu sekai seru kina juvenile menangol kina na turara ni wasi na barua chonadani tilom na nonda lutu boy wasi mebaka ni bula sakongo na bulo Jiune entanang karab sa kina na nonda biba lutu taki ka sauti na kini matai mani tigu lutu mai tamo buiwai kasana leisia mai ni na daga ni biba lutu taki ena tigu lutu mai kalili sana no mesana dengu sa na nonda lutu ena vi singa bokelulu na nonda lutu boy wasi kasa kiri sa chunga na nonda na litoko na sa chiko na daga ni biba lutu taki nonda na litiko ena bugusa ni kenang karabi na biba lutu taki ni tamba daga suba kana le tomani chiko ena tigu ni lutu mai kalili ena madau sa ka enda sabana matikina na sotan bi mate songo ena kenang unanga kimni na marama na no sota ni sigu tusiti ena tina kaloko dona belu tegi kina na wasi na baono kebiti sang na tuku kan reba me una bana no mikenta kina de kena matai me baka usake de baka sa chiko ena tomani sa tali chiko na nonta bi voluta kina tamba daga suba ena tigu ni lutu mai kalili o sabe surit sa tiko na mataka ni ko weekend ni vavakoso na nonda do ni kina kabatana kina nonta surit irani o ira tua bulit kenda se o ira daga bata chiko arau ni ndangole ani ena bugu ni daga ni bibolo tegi sango kana karabi sa chiko ni singa moniti me da wana singa lutule bu ena madha mengo kana tebu tegi sa chiko na ono na koloko ena kabi e baka wa saba madal ta usa kadi baka sa medaki
na visa usaka ng karabi sa ikuasaan insanan ng karab sa nganan ng dalutu na tini na kaloko kaya na masu-masu na bimatalila ni Singabaruay kaya na Sigatabu. Kaya na sumusoko ni Turanga akira sa kachu kaya ni doon na mundo sota ni suka na lutu kaya na Singalebu ni kuwa. Ikimulisa kanalo ni Matabito Kani na nomuni sota na kabini kuwa na ngarabi sa tiko na wana kaloko na itiko ni talapita ang kasi watini ento sa talanga na itutuko to bante utak sa chiko na Matabito Kani kara sa durumo sa na bosi warau sa ko sa kaya kaya so weekend na vavakoso ento tiko sa ngo tangan reba melisama kina non tiko kaya na ready wabu kina sen non vale kaya na bi daga tali sa samaki erau ni ralingaraba ni na Matabito Kani ena non rasa sangat cungani non raba sangkarelabu ena donon ritubutu bosatiko ya sandola rampa sangat cungania erau ni bitar mai bikiro no tirara se reda ni lilu ni Matabito Kani ena kena lingarabi na merli daga ni non dabi bubale ya mendang ena numira tonga ena bikar bana nanu sangat cukina apakah setelah kina non ra num dusul ba matenitu na leo ni Matabito Kani nang karabi na Sigatabu ngo ena bana kaloko ena kabi nakini oti na matakan tenda yung andre mudabuta na bawa binaka to man daba ngulesa na bawa binaka virtu na Matabito Kani na bukuni kana lengarabi sa tiko na itabi era kadi bisa kina na bukuni bivoluta gang karabi sa mai tamu buiwai ena non rali meke sa chuba yalo ni berni tiga buna bivoluta ki daba binaka ni resang ni dalaten do na bongi tiga buna singa moniti mi daba singa lutulebu karlai banga tag sar chuba binaka abawan ni sa tundi nan total lamada binaka mada wenta saba na patakina pabina binata ngabo tuna wasi nang bandua ena kenang karabi na sen kau sama gina lotu wakatala kena bertunda wasi nang bitu na kenang karabi na talibunau ena Singalebu enai sita pabina binata kitala ri vavakoso ena itavi ena karaba sa tigo na lomoni lotu kasaba ni kanda masula kabatiko ni na soli chungana kuko ni kenang karabi sa chungana itavi kena maro sa chungana lotu ena loma ni non tabol lotu Centenary. Itu semua na turangan na buni bolebu. Itu sa ni vavakoso. O bibo na no misa chunga na itu membeleta no dolotu na mada mengo sa sa chunga na kenalibu. Ando sa na mas. Kimami bo bini bina kana turangan ni kimami ngaraba chunga na tabi. Na lomo ni no muni lotu ko ni kadibi kimami chukin. Tabi kem sangaraba uti kimami rede chunga kena na linga muni loloma ni bi maru chiko. Bitumberi chiko biba kuko tegi chiko ni tabi kimami sangaraba. Takan enai sakati bakitale na biya dai so na bitu butu so miki mami nang karava ena mada wa kimami sawa na matakina mami sakere biki muni na biba ko taki isule tanga biki mami na kenan dina kena ingu so chiki mami siani do tudo ko ne alo ni mami ndo garabi biki muni wasab sabate ki mami no muni ra Jiune bombola amen. Pirara na itavi sangarabi tiko na nonda loma ni balutu ubi abakuria chunga na bawa binaka buwan nonda kalou ena madha watale ndala uduruma ena bose bulabo mo itama boy wai abarita tu kina na lilu ni baluta kinda tu tama daka nilewe bitu sanga bulu kabitu era saba ko telo wataka na non rembula mere tingo michisu ena madha wasauti lewe tolu sanga bulu katolu ralio ni lotu wese kalwe wasanga bulu katolu nabi matalu tu taleso karati ko nabi balo tu taki anda ba ko binaka talanga berto na leo lima to sa dambe mai en mataka binaka ndenda sanda mai buan dina taga keve to sa leo ni singandina sambole mbole weekend na leo ni vavakoso na mataka binaka ni kuwa sanayanga mendare weekenda andi ke batale non dambula dan dua bata na bebalo tu taki sabau durti untuk tam daga kanda sarong wada ti ko endai sanda na tokiani ki kalili mana singa ni mataka na daw na singa lutlew weekend na sebaka ya muboli na ilaw kongo kada seni bande taga tu non dambula sakya nga una da sabandin din taga na daga ni kalona lo tambu non da baba ko sulotu Centenary kapakina na tamda ko suba na mada wasawati ka bombota ina sotal na ka na wadora na kalu na vida na singa na vida na madawa
sa koto e matanda. Sandom danga nung tabaw sa sobo nung takulu kamakaki na virtual na lendedin. Nasa walebu sa non ranga una nangone kira sa katsi na turanga taltala me na langata indo na sere ko talanga na biya wase indo na talanoa en singalebu binaka ni kuwa. I shall call upon Reverend Anil Ribbon to sing a hymn and also share his story with the Sunday school this morning. Thank you. Thank you, sir. If I can use this one, please. I've come with a story. Can you hear me? Yes. I've come with a story. Okay, I was in Centenary last week. When I came here, I lost my voice. And there was a lady from town. And there was Gilbert town. The family, Sokalou, the five women. I don't know what they did to me. I lost my voice. Can I use this see up there? Yes. This one? Yes. It's coming up here. I want to stand and face you. Maybe it's the first time you'll be ready to walk. I think the same song that I sang for you, oh come, and I left my hymn book, I sang it for you. I sing just one verse, but it's I don't hear this song sung in Fiji. I heard this song in Ghana, South America. And it's in my blood. It's in my blood. And sometimes I'm very excited and I forget the verses. Just to be sure that I don't forget the verses, I will just open my hand. This is called Come, Oh Come Emmanuel. But this song reminds us that God we worship is a living God. So some of us, we think this is a way of life. It's not a way of life. It's a personal relationship with Jesus Christ. So every time we use voice, and if I should get stuck, I'll ask them that. You'll come home. Oh, come, Emmanuel, and ransom captive Israel, that born in glory exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. Come with me. Say that. Just come with me. This children come with me. Because you'll be singing one song today. Come with me. I'll sing. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel. Then was in glory exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. You can sing with me now. Oh come, Emmanuel, and ransom captive Israel. That was in glory exile here, until the Son of God appear. Rejoice, rejoice, Emmanuel shall come to thee, O Israel. The story that I'm going to tell you is about a very young couple. Very young couple. A Christian couple.
was born. His brother was a son. And his name was Prakash. Did you say Prakash? Prakash? Please, when you see me out, don't call me Prakash. And then another son was born. Another son was, 3 sons were born with a young couple. And then a daughter was born. Another daughter, there were 5 in the family. And things, I have to tell you about this Prakash. And when he was born, when he was about to take up the step to walk, his second brother was born. You understand me? When Prakash was born, he was about to take the first step and walk. He was slow. And that brother was born. So all the attention went to his second brother. Even if he don't have his mother's breast for a long time, he was fed with gold milk, souvenir. And yes, when he grew up, went to school, he had a problem. He was a slow starter. He was very slow in his studies. Very slow in his studies. He always used to get beating from his teacher. Even the class was growing in the farm, the milk, the cow, the horses, the vegetables, sugar cane. Even though, he couldn't study well, so what he used to do is to take the syllabus for the teacher. He said, "Oh, gosh, you're a good boy, very good boy." But when he was making a mistake, the teacher would beat him. So because of this, if I give being and order and I give bacon and tea, the teacher will not beat him. But the more he took it to the teacher, the more the teacher beat him. This is what the cash was for. Not just a naughty boy. Good boy, but very naughty boy. If something happens, who did it? Prakash. He was very naughty boy. So I tell you, in his life, he never passed any exam. Prakash was known as Babu with Babu. The whole village was Babu. Babu is somebody. Not good in it. As he went class 1, 2, 3, 4, class 5, class 6, 8, failed listening. You go to high school, next Saturday. You will go to high school. I want to tell you something. And this young boy, Prakash, or Babu, always, when the teacher asked him, "Babu, what will you become when you grow up?" He will say, "I want to become a pastor." Pastor? You can't write your name properly, Prakash. Yes, pastor. But what they do about this, that man is like pastor, he won't become a pastor. He was not Christian family. But went to class 8, all colleagues, left from one school to another school, failed miserably. Went to sing a dinner like today, but his problem was he did not give his life to Jesus. From Christian family, he walked 7 miles with the family to go to church. But sometimes, very particularly miserably, what happened? He went back to school with me, got his little shop. But Prakash life, something would happen. In September 1974, Prakash gave his life to Jesus. I tell you. And he told Jesus, "Hey, Jesus, help me.
with you. I preached here for 4 years when I was a Jiune in Centenary. Just imagine. I worked under in Boston. It was his initiative that he called me to Sokalou ena this morning. I'm trained under the word and never business around my I'm better, though I passed the market in Jiune, I'm better in church business counseling. When people come to problem, how do you deal with the problem? And I went and worked with Dr. for 6 years. 6-7 years when he left as assistant secretary. I worked on prematurely. Imagine how we did this work in 2014. You become bully. And when my builders, when they see me, they just laugh. No, can't. I'll tell you something. After that, I never failed any people. I went to Sokalou where I found this beautiful young couple. Praying and putting. That was very hard in Sokalou. We cook our cassava in the morning and we eat the cassava whole day and Sokalou all night. Because the cassava was from a kind of cassava. But when the called me, they just we will pick the clear from my hospital. I'll be happy to go because we know that it will buy there. When I got out, I passed my diploma, I went to kidavaki, I did my bachelor's degree. When I said to the paper, when I said to the school, I said, I believe you're in the wrong place. You can't make this. Professor, I could see the smoke for years. I didn't understand. Through prayers, I passed my bachelor's. I came back. I went to the missionary with one person. I called him. Give me a master. I did my master's degree. I passed my master's degree. So nothing is impossible. Not only that, I was given an honorary opportunity from a college in Naika, where I wanted to study online. Then decided, no, this is a principle, we deserve an honorary opportunity. So here I am to testify and to tell your children, nothing is impossible. But the first thing you need to do, you give the right positions. Even to the older youth who are here, maybe if you are going to come to life, why? Because Jesus is in your life. You put Jesus, when Christ comes in your life, you keep all that best prepared for you. Amen? So I work with your life, and I invite the children. I know you prepare a song for you. You sing a song. Amen?
Father, we thank you in the name of Jesus Christ for all our children, dear Father. These children are your gift, not only to the parents, but to us church here. Bless each and every one of them, Lord. Especially pray for that little voice that sang the hallelujah. Yes, Lord, we together join our hearts to praise you with hallelujah and your blessings upon your children. We ask in Jesus' name. Amen. Na bosa ni kalu mena bondo te weekend na singalib na ni kuwa sa kunimay na bola ni bela latibou kremenda na wili ka todo kuna nonda lesoni anon rada kana apostolo wa sendua tikibunga ne kaona ni tikina me adawo ni saulio te ne kawalu ni tikina non rada kana apostolo wa sendua ono kina tikine walu ke bakasa kune kremenda na wili ka bota keve rua tolu ni rasangai songo ni wata era satarongi koya kakaya kemuni na turanga koni na bogadori na Israeli ermatan tutale enangau nongo sesangai asa kabe ira kokoya sa sengani no mondo kila na kenangau na sena kena embaki sa lewa ndonga kina kotamangu yando na rawata na kaukawa ni sala kumai be kemdo na alotambu do nangai tau tukuni au mo Jerusalemi ke chutia tau doko ke Samaria ka doba na yala ke burbura wasa bakalunga ta na kalu no na bosa inda sarunga na singali bendai satu da saram na langata no da serni baka binaka ronan raw walu sanga bulkan duani sere kana mata sere na liuta kikenda na mata binaka ni kuwa bersama-sama anda mami sawa binaka beke munina ni mami kalau nabe soli bonga kuninda ubaka longa taka kina ni mami nduimbula kina ni mami nduibubale satu talangona kalau na nomni tamata rokumuna na yawe na kina taka kina nomni lotu sabasaba na bole na kalau na bosa ba kalau ngatataka wandi taka talangana kalau kina ni mami mbula kiba misuli kima mitau da wasara kibe kimuni ni Yesu Kristo ni mami turanga kasani mami pambula. Amen.